Vokne zon thlani ruk sang ni somni paruk ania MHEP mizo meche inchi khom pol dei voi somnga pani na ania hemi pol hian ngai thlatu ta chibai kanan bu ka cheu ole khovel thu thar lang sarte kanan lor le dona ti dan thinang bokin India Defence lam magin bul kan han tran vele don ani otunla chu India BrahMos kan puangun viau maya hei chanchin hi anga chho zel maya ram engemaw zat hian manan du thu te an soi tuna hian ram paruk vel hian India BrahMos hi lei an du thu han puang to nia soi ani India's flagship BrahMos cruise missile supersonic cruise missile hi ram engemaw zatin tuna hian ngai fen mek ania Southeast Asia chimchak ram mai ba ka sarkar engemaw zat chuan India BrahMos lei andu thu an soito India Defence Research and Development Organization DRDO le Russian NPO Mashinostroyani company panite tangdon hian BrahMos hi andum chok fu khop mai ni hian a hriata India hian a hral don chuan Russia company phalna hi alak ve tho hanga yani Philippines hian India hena lian du thu chiang zokin an soito a tin Vietnam te Indonesia te pon nia report ren khada chuan Saudi Arabia Egypt Thailand Brazil Chile heng ho hian an du thu an soi ve to bok nia tarlan ani chu tianga ni chon India po hian defense le ram himna konga Gulf ram bial tenen in kung kaina thara nei chodon ti na nia report am takin an tarlan danin BrahMos nei tu ma soi ho na le India an dor na hi om me kani United Arab Emirates chuanin BrahMos chungchang le an du thu han soi to a inbiak rem thei ani thei inbiak rem ani thei chuanin Gulf ram chunga India missile le tu ma saper an ni don ani BrahMos supersonic cruise missile hi mek pani point pariat chaka thlok thei ania ral thuam warhead hi kg ni atanga zathum thlo chhu pui thei ani latest version hi kilometer zali somnga thleng thlok thei turanga yania heti lai hian UAE United Arab Emirates chuan BrahMos leichung chang hi an parliament ate pon soi to nia soi ani kumina nei tak Shangri-La Dailoka khan Singapore nei a khan Thamasa khan nei nin khata khan India Defence Secretary Rakesh Kumar Singh Khan soin kha Shangri-La Dailoka khan BrahMos chungchang a Vietnam nen thu thlong an ziak ti soin Indonesia po tuna hian final stage nga mekani ati Ministry of Defence chuan in Indonesia nan big hian defence industry a cooperation committee and din don thu te so in technological transfer chungchang ate research la development chungchang ate supply chain integration chungchang ate thuk jok ka in remna India le Indonesia chuan an kalpui don bok ani chutiang chuan India hian in raltuam le tu lalu tu chau ni lovin raltuam hral tu exporter lian ni hi atum ania hei sarkar tan chuanin sarkar lian le hosa tan chuanin defense lam sumdon na hi sumdon na hlok berpol ania ngat phei hi chuanin raltuam hral na hi an ram economy boost tu ber ania tren khatin an soi thin ka miram boya in rola raltuam supply a chau to tona khatiang khan raltuam tam tak hi a hral thina ni ti te USA lo do tu te chuan an soi thin kha enga po chuni se kha dike dik lewe ti kenin kan soi thei lo na chungin raltuam manga sum don na hi chu US sarkar malak na lian tak pakhat hi chu ania khovel raltuam export tu lian ber po an ni nge a hei hi India hian a hmu ve wangin tuna hian raltuam le tu chaw ni lovin hral chuak tu export tu lian ni hi India thil tum pakhat ania hei ram thang mek developing country hian India non bel ve boka ral thuam chungchang a hian tuna BrahMos leidu tu ram atam ber hi developing country a bikin Southeast Asian nation Asia chimchak ram hote an ni tlang pui ani India Defence export hi kumtelin apung chho ve zela Ministry of Defence in figure an ti chhuwa chuanin ral thuam hral chhuwa record hi kumsahni somni panga ni ruk financial year chung khan cheng ve bel che singthum sangriat chali somni le pali zata kai pha ka kumhasa aya asan na hi za asom ruk panni zetani
heti lai hian India chuan defense proposal thar sia min cheng veibel se singa sang ni manzat tur tui khomwal boru ka man tural thuam ram ven himna tur lam boipui hatum le tambe kani India Defence Acquisition Council Chairman Defence Minister Rajnath Singh chuanin granted acceptance of necessity DAC hemi lei phalna tur hianin cheng veibel se singa sang ni hi grant ani to thu asoya he pompuina kalpuina hianin heral thum nei na turan pom hi Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force tena ram ven himna atanan man tural thum rang leina turani a air defense te anti-tank te electronic warfare te surveillance le naval system te chung te chu ani tlang pui akas tarang electronic warfare system hei hi leiturin India Army nena supply turin approve ani to boka hei hi anti-unmanned aerial vehicle system ni in Rethiam dan tur chuan khaltu omlo drone lo ka thlang na tur lo do let na tur ta na ruaman ani kan puangun veo mai drone chung chang hi chu tunlai khovelin do na modan wara hian drone tangkai zia chu atakin kan mo kan hria kan ngai thlatlang a Russia Ukraine do na pon man tlang lon ber ani ta me kani drone tha long range drone ang chi ral ram hlataka miram chung thuk taka ral do thayang te phei hi chu tangkai viawa chu Ukraine hena takin Russia ram chung thuk taka an lan tir me kani kha chu tiang drone tha a chua mek lai chuan ka thlang na tur po a thatangai chumi tan chuan India chuan in malak na kalpuya tuna hian cheng vebel setam tak man ro man na asiam me kani indigenous man portable anti-tank guided missile system India chuan boipui boka hei Defence Research and Development Organization ho bot saile tuna an boipui mek chu ani pokani hei hian Indian Army te theina tipung do na ramria helpol le mel malam beina atan leilam sipaite tangkai taka an man tur ani in India Defence Council lamina an approve zinga hianin launcher sangkhat atel do na missile sanghni la zathum nen hei hi darput missile angchi kha ania anti-tank weapon atana tangkai farhan mai ani tengka chiat na darput missile tin soila hi teng hian a hoviau ni turani atare ta ten ka fu phei chuan teng hi oprop mai zela chu tiang launcher za le aka chua missile hi sangni zathum zet order ani ton boka tin simulator panga atel ton bokani heti la hian tun la hian Indian Army chuan Lashkar-e-Taiba firfiak polte Jammu and Kashmir lama an hualchep mek ni soyania Indian Army chuan operation thar kalpuin helam lu chuan na aram ngo cha taka an kalpui mek ni soi ani Indian ni tangkhan Indian Army chuan major counter terrorist operation an kalpui ti soin Jammu and Kashmir Shopian district a polchung helpol an bangkarte an muchua Lashkar-e-Taiba ne na thokdun nia soi anni intelligence rinlak tak an muangin Indian Army hianin malak na kalpuin Jammu le Kashmir huam chunga police tanen tangdunin Central Reserve Police tanen chutiang chuan thuang thuma tanga tho ho na nen theitop chuin malak mek kani Mimandar area te helpol tan chuak turte vengin police te paramilitary force te pon pusa an phusa viau heta hian helpol niangai silai kengpol then khat chuanin Latif le Zakir sila muna chuan silain metpua ka security personnel lama an metpua ka army jawan te hian an chang let nia soi ania silaya in beiton na athleng bokani official in Tarlandanin Indian Army Specialized Counter Insurgency Unit Victor Force anti te chu helpol uma lu chua tur hianin detail an nia an escape route zong te po an tuam ngal vek nia soi ani helpol zinga mi silai keng panni te tuna hian zui ni in Kashmir Chimlam Kulgam district mi le sa nia soyan nia Lashkar-e-Taiba tenen in kungkai na thatak nei ni in an ngai boka Zakir zok hi Lashkar-e-Taiba sangne le somni pali khan alawulut Lashkar-e-Taiba nen kumsan le somni pali khan in zomna hanlo nei toa Latif hi ni kumlam pangkhan Lashkar-e-Taiba firfiak pola alut ni in intelligence lam thu chua chuan atar lang bokani Shopiana Indian Army operation hi Poonch district lama malaknan kalpui nen point rol viawa
heta hian helpol ron lut te zuin Indian Army te chuanin malak na han kalpui ve bokani kan hre tangin Jammu and Kashmir Pakistan lamatanga helpol ron lut hian India ram chung JNK a hian har satna an lo siam fo to a chung ho te chuanin India ram chung hun enga mazata thichil bomte tin sarkar hun beite po tun ma tangin an lo thlen ton lo kalpui to a mitam tak thina te pon lo thlen to kha mani han tilani kummai Pahalgam subuena po kha helpol Pakistan lamatanga ron lut tena mi an pong ka chiam wanga mi somni parukan the no thil thlang kha hani khatiang ang khanin civil laka poi nasataka han khoina tur hianin helpol hian India ram chung ram rian ron kana Pakistan lamatanga tranpui tu le thlop tu anoma wang hianin malak na India ta na him lovin an noksak thin viau ani kha Vision 2047 India chuan Vision 2047 a hianin malak na sang kalpuya India ram chu ritheyom lona develop country ani theina tura malak na te chutiang chuanin kong sang in Vision 2047 hi duanga defense chungchanga po hianin Vision 2047 hi India hian kalpui thavin heta hian multi-layer stealth force that's gatak ang chi tele loitering weapon chi te tengchon ro manna lian tak India hian atuang me kani India chuan stealth capability chutianga sipai le ram himna thuam tur chuan malak na kalpuin Vision 2047 chu aduang me ka hemi tan hian India Defence Company lian te han tho hlok viau dona Hindustan Aeronautic Limited te tin Combat Air Teaming System UCAV mason na te Tejas le Rafale sangklung taka kalpui na turte chutiang jon malak na lian tak tak India hian tuna hena kalpui me kani stealth ta thuam UAV ang chi hi warzo ka siam chok tur le changklung zo ka siam chok tur hian malak na kalpui ni gatak anti hi stealth drone ani dona hi chakzo ka thuam han tum me kani bel maram chung thuk zo ka deep penetration strike mission a kalpui thei dona hi India Defence lamchun an chhurtang kai viau don ya soi ani stealth drone hi India hian a buai puya cases ani ral thuam phur thei chi angte tin cases ruk phur thei chi angte ket hunter an ti te po oma tin gatak hi India hian in a chuang ve viau bokani gatak drone hi DRDO ho siam chuani Indian Unmanned Strike Air Vehicle ti soi ani thina stealth theina nei nia tarlan ani boka India Ralthom Company siam do DRDO mai ba ka Aeronautical Development Establishment ADE hian an develop chawa Defence Research and Development Organization hian an thuam thar boka hi Indian Air Force ta na duan chua ania missile bomb precision guided munition te phur thei turangai ania he drone prototype hi July sanhele somni pani khan thloti ralo ni to nge ani stealth unmanned combat aerial vehicle ti hi aming ania stealth ani chuanin radar ten olsam taka an mu theilo ang turkha ani bermai tuna hian under development ala meka development ti phuisuina changkang zoka han buaipui chhona turkhan hi tuna hian development stage a ero ala mek thunga prototype hi pani siamania hi thlotir to ani bokani a prototype an siam dana hi chuanin ton sompanga zetarit ton sompanga airit lautur in anan siam a hi meter sangkwasa afit angzong chuan fit sing thum vel boro ka in vor thei dona ral thum po pai bon viau don ya soi ania missile bomb le precision guided munition te po pai thei turania fire control radar te le system rang thuam ani dona boro ka dar ka rengsat nge thlo theyanga dar ka rengsat nge boro ka thlo ka rala do thei don ti hi puan zar halan ni lawai hi India chuan stealth theina manga drone asiam chua turzinga hian India in ngana pakhat ni thei turangai ani ole India ram pon lam kan han puang vele thunga kan hre dagin Venezuela lir ngeng kha rap thla khop maya voin thlengin chanchuak tu team te han la phusa meka injim kara tang nungdama theina tur chan si asang to lem lo na chungin mitam tak bo an lo ma wangin ruang la chuak tur talpon le nungdama an lo da lo mo tia beiseina nena thok chungin
san suak tu tim tam tak tu na hian an la phusa mek ani tuna kan thra thei china hian he tu kan buat sai ni zandar sombor vel thleng khan Venezuela lir nginga ruang an lak chu to hi sangni zakwa somnga pali an ni a tuna hian an official chuan puang che lo ma se bonia an ngai hi mi singli sang khat an la ni mi sing khat sang ruk in le lo nei lo in an om pha a hi official figure official an puan dan ani volunteer te chuan eitur damdoi man ro ret tak tak te ahun taka chan chuan am huna a thleng thei lova a thleng tlaya hei hian chan chuan na ati khai lak viau ni nan soi ani kan thre tangin ni somkal ta khan Venezuela chuan liran takin a nge ngani kha 7.2 nan soya anu min rei lo te a 7.5 ina chhun zoma tin aftershock po voi tam taka thleng he ani kha a hmuna hian official sing thum le khovel mun rang chan chuak tu tim lut sangthum jani somret pakhat rol ten thei to pan chuam meka tuna hian in le lo nei lo in a soi chima wanga in le lo chan mi sing khat sang ruk chung ko sing khat sang ruk ti jok teang chu tiang chu an oma sheltera te mundanga te encampment tele structure remchanga te tuna hian an cheng mek nia soi ani tuna hian mi singli sang khat bo anga report mek ania amai ro chu hi Venezuela sarkari na official an puan ani chialo ani field hospital din ani a chan chuan mun bula hian field hospital an damlo emo ronge mo han dalu leilok na tur din ani a US State Department hian an bil reng boka group rang in thren darin Venezuela tanpuina thon lu dan tur le lo don son dang konga te US na tho hlok hle mai boka hela US na field hospital an din a hianin surgery te po kalpui ngalania mi somthum don zai han ni to a mi zali vel patient an nei to bok nia soi ani Samaritan Purse chuan in mi za vel team in siamin tual chung doctor te nena thok dunin amuna hian dam lo te le tan pui ngai te han tlo chuaka chuti heyang angin ma han lo ve boka ei turte an sem ve boka chutiang chuan tan pui tu team rang te Venezuela hian an lu ta chan chuan na thokin tan pui ngai te chutianga han chomdol ngai ang te po chomdolin malak na han kalpui ani Russia Ukraine lam hi han puang leila kan hre tangin Russia Ukraine in dona kumnga hakai chho tareng maya tuna hian sipai in beiton na abikin drone manga in beiton na hilian tham takena kalme kania chuti lai joinin ground lam ma son na a hianin Russia sipai lam an che thathung ni in langa Ukraine in na takmain Russia anan beilia Putin a chenna a in omna a private in omna St. Petersburg lampo Ukraine hian an beya chuta chuanin oil mun ma oil facility te an kap al le dur mai ani kha hi Ukraine hian Russia atanga chan let na tak atole ngei rin ani chuti la chon ground lama in beina hian Russia hian ma son view ni in langa nimin tlai lama kan puan ta kang khan Russia chuanin Ukraine kho chaklam Donetsk biala kho pui lian tak mai an la thar le a hi kumnga chunga in dona hian Russia hen la ka tum ngat ala la klei thei lo kha ani tuna hian Ukraine kho chaklam kho pui Donbas kho pui Donetsk kho pui zinga mi Konstantinivka chu Russia ko ta omta ni in media len te chuan an puang ta choi mai ani chutianga nei chuanin Donetsk bial pum pui la tura Russia malak na chuanin ol samjok na hian thlen ngei rin om hian thlen ngei na rin oma khopui lian Slovians le Kramatorsk Donetsk khopui lian pani lo om te hi Russia ta na ol samjok ka bei theina turin helai Konstantinivka an lak hian thlen ngei rin ani chuti lai chon Russian air defense te chuan nizan lama Ukraine UAV Russia ram chunga lu jan hi somret panian kap thlale ni nan soya smart bomb engmazat an ka thak thu han puang bok ani international news politics le akai noite indona tu thar le rambial buanete he channel a hin ti chhuathen ania min longa changi min long evenzel donia khati chin khani le pot mai ta se ni man nom ve kole